Kebeli pi barwa syagatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta ke sengi kilong. Penkreak ke PHE banraki World Water Day da ke Marathon Hanong Po. Tuit kita kemaksiar rupa berenong Hanoi East Games. Da kamare thong kunai umdi shitpuk pesnong ampati. Bat penlong free medical camp ki BSF hadanggar bat non kata. Bat mentangin pashi ki kubor bakam banyak. Kawai ni kejinglek kemen bat penkre ya kejingrake ke sengi kunai umdi lani ke World Water Day ke benlong ha ke arpo arterik uleber. Katanat Public Health Engineering PHE Riboy District ha ke step arpo arterik uleber kila pelong da kejingakop mare thong kebasan kilometer balasdang na Indo Stadium Saiden bat penkut ha Indo Stadium Nongpo. Hakini kejingya mare thong la shimenta de kinong shong shnong karibhoy nadu ki khna red ki samla bat ki rangba kilami dang step pernga ban shimenta shitrem kabalasdang ha kapor hendriu baji mid step. Kakong Evangel Kharkongor District Project Manager kalakawe ya kalamas dang yakani kamare thong. Hagani ke step la penchong shit da kejingadon lang kinong tray na Office District Sports bat na PHE. Kinong job haga kerdan beningkong na kaliang kishinrang ya kanam lado lara do uba monas bongrung haga kerdan baar layo ra do uba enestar soshan bat uba jemor makri haga kerdan balai. Katba na kaliang kikentay kakong Julina bongrung kalara ikanam lado kakong Rosa Maslay ha kekerdan baar, bat kakong Filinza Hansepi ha kekerdan balai. Bat ya kanam na kabenta ki balasan karta na pedeng baro kinong isyimenta layo da kakong taling isyadap, bat ya kanam na kabenta ki baritam karta layo da hebrid Joshua Lingkoy. Kinong job ha kini kamari thong kinyo da kakusnam bansasam ha ka arpo arterik uleber kasngi kunai umdi lani ka World Water Day. Balik ke pedang lainnya. Ini pak kalau pedang.
ngapain? Ngapain? Aneh, makan. Bang temu habai day bagi penlong ya kini kamarakan kalau ngkum sebentar bagi rakhe ya kini ka wall what today kabadai ka aku arterik umat hajar aku sang pat ka team ka jongka ka day water for peace teleng ba kani ka jing penmare marathon ya ki kena mau ya ailat nadu ki kena contagion rang ki kena khelung ba ki balak kham rang ba ki temen mo ki yo ka juk kalat bani sebentar ban spread awareness ban wanra kata ka kubor habai day ba kani ka wall what today kamtam habangin wanra ya kani ka team mo ka bang water for peace bomod ba kumno kum mangi kinong shnong ken bangin suthu balada ngimdan ya ka ka babet ka babiang kamut ngimdan ka imlang sa alang ka basop ka bakmen marangi suthu man la ubreu ngi dan kami ka tira ngimdan ka ka wanra ro ka thama ha ki shnong ki thau mo marman la ubreu ngi dan kami ka ha ka babon ki liang te katahi ka jing thmu ka jongi lengba ka jing shembenta ha kani ka marathon Ya, kayak ke message pat ka world water day lah Syah. Okay, to nakaliang sungi ka office ni pelong ru ya ka jing rakhe ya kani ka wall water day la shai ka sngi ni hapo Indo Stadium nong po te hangni ki dan shibun ki nong ni shimbenta mo nadu ki department repair nang ta ki VWSC na ki shnong ki repair ki wan be shimbenta ki school kena school kini shimbenta ha ka exhibition te ya kan nero ka ju hi ka jingmut ka bangin wan ra kalong bangin spread that awareness la ni ka message ki nong shnong Hakas ngi balai jong ka North East Games kabadang yat minta nagalan kisamla meglaya kilayo kur khat saw tali kita kama lani ki medal ki bakentup ye ki ksiar artali rupa saw tali batrenong pratali karinalis ingti kalayo kita kama rupa bat ka sibila maring kalayo ekarnong ha ka women's high jump ki balakanthi shi point saw pulai bat shi point lai pesan mitar Namar balas lapjur kakti kalabat iki khawwa jangki bat kimla ban kinthi sajrong kumba ki jule. Uskem lang subaw layo ita kamarupa bat u11 dekar dakarnong ha kajinga mare thong praspa mitar. Uprimas rong hi layo ita kamarupa bat uprinchang en sangma dakarnong ha ka men's high jump. Katba ka glorify kurba kala job ita kamarnong ha kajinga mare thong praspa mitar na kabentaki kenthai. Ha kamare mix relay bajingai saw into south spa mitar ki bakentup udon box shabong 11 dekar glorify kurba bat ka ritina hansi kilawan ra dakata kamarno Office Executive Engineer Public Health Engineering PHE Ampati Southwest Garo Hills kala pelong ya kamare thong lani ka marathon ha ka arpway tarik uluber ban rakhe ka sngi kunai umdi lani ka World Water Day ka banlong ha ka arpo tarik uluber Lapenyat ya kini kamare thong daka Office District Sports Ampati. Kajing temu bokong san jong kasngi kunai umdi lani ka World Water Day kalong ban penrung ha kajing mut jing perkhat jong kirangba kisamla bat ki knarit ya kajing koridor ka umbam umdi badai ban tingkai bat kunai ya ka na kabenta kajing mentoy jong kibriu ki basyong basa hangni hasla perthai. Hakani kamare thong la shimenta shispa lai pukrangut kirang bat githei klan khowa kilamare ekajingjingai 10 kilometer kablasdang na indoor stadium Ampati kinong job hakani kamare thong kilong umiris ar marang lai chang ti sangma bat ukanan em sangma nakaliang ki shenrang katba nakaliang ki kenthei kini kilong kinong job kademchi ch marak ringse chimik ji sangma bat karik matchi ji sangma Kipulit yada Kaput Border Security Force BSF haka arpui terik uluber kila pelong ki program free medical camp hadangar East Khasi Hills bat hanoli kata Southwest Khasi Hills na kabenta ki paipa ki basyong hakishnong Kaput India Bangladesh Lasin ran hakini ki medical camp da Umanuj Kumar Banwal DIG BSF na Shillong bat Rajiv Kumar Commandant 193 Battalion BSF Deki spangut kilong kami, kilong kpa, kisamla, bat ki kanarit, kila shim ye kini ka kabuk siar bansya eksamen, bat shim dawai na kabenta ki jingpang babunjat. Kirang ba shnong ru kila kersyan bat yarap ye ki BSF ha kini ki kambabaha na kabenta ki paipa. Ki doktor na PHC danggar kila snok tilang ban pet bat sumar ye ki bapang bashtong. Nalor ke jing ai jing sumar bat ki dawai dashin ki BSF kila airu shakishnong ye ki top ki miet ki shuki ki tiar yele akai bat ki tiar ki ba ki pendon kam halaying la sep ha ki school la ais ngobhai ki computer na ka benta ki jing mentoy ki khna school
ki kena school na government upper primary kila ai ke jingruai bat jing shat bi thiang ban penjat that ye ki khamat ki jabing bat do nu jeng ki pai pa kirang ba shnong bat ki pai ba ki lepin pau ke jing kemen bat jing sngo ngu ya baro ki balawan ra ya kini ki jing mentoy hapding jongki Kakasi Students Union KSU Rimulyang Circle haka arpuai terik uluber kalajit nongkit kam bethamai na kabenta kasamoy terik kam jong senyam arhajar arpusaw du arhajar arpunyaw badi kini ki nongkit kam lapin scam bat pentian smai du General Secretary Sengkemi Donald V Thaba ya kini kejingelang lapelong hador bar hall jong kesnong nonglang kabadon hathan Rimulyang West Khasi Hills balasaki de kinongelam KSU West Khasi Hills na Mountain Road Circle bat kiwede kirewrang ba nakani kathan kinongkit kam bethamai ki kenthop yu samla biangbor sangriang president samla Elton John Lingdo vice president samla Dominic Kharmau general secretary bat kiwe kinongkit kam Coach from Mizoram. And they come up but I'm seeing me but I'm seeing me put Mizoram and let him to a board and yeah, but you don't say sharky eye. But on tongue with the board, non say sharky eye. You pull it the board, but you couldn't push out your shoe when you die upon Henry. Club the toe, you can look up political party. Club the toe, you can ruling opposition. Borok Yami ki MLA ki public representative imi lagi konstitusi bagi election apok Mizoram bat Assam makani ai masih cika deye patba pada kulit menyebut persya ya ibu sorta jom Assam wan MP juga Mizoram berkeren ba dadai bekibantur presisi ngin penyak lagi makani kalau deye kan usaha ba ngidengkam hendak kata bersau sya idom hikmat kejungi Hakapor baca hanapi, hakapor baca hamukro, kamnya re begin lek ban ya menjengok ya ite ijaka dibasa tombor Henry susok desulong kesu statement ini kalau bege kalau denong rim nama berker dekat tin galak tak jenhau ban masuk ke tin gacak no idon kam ya ka sorkar Meghalaya bahadi berpedi dekat kam kenal ka sorkar Assam kan selangsu ban betul pun usam juga beri utrat bahkan nom selaksu bertombor di paradok parasna Henry kanong epi ngimla asap berhadu bagi dapai kita iskor jadi bos sorkar jeng Meghalaya lani begini ijngai hadu kini ijngai kita di bos sorkar jeng Meghalaya dari kamram kejuni iwei ikun samla begini melalui begini IT dia kacau kejini bro nak kabenta kepatek kebantuan nak kabenta ikut siu kejuni kebantuan lagi empat ngihap balik ya ke balik tang menpendek besar ialah kajong ke kendo kesiap para samla jong kini kathan Rimulyang ini kuba ngalai so banyak report kalau kini ke report kuba masuk telat masngap berkunjung berpuli nama ba pilapen i jaga kam haga ba sorkar kamnun mapipinun kalau kini ke basuna tunang yai peteng bertelun di kesalutan ini kata terekam apa kacingalam jom samla biangbor samla Dominic yang excam ba nalor kini ikam di biladat ada ke samoy terekam arajar arpo do arajar arpulai kemudian kini ke samoy arpulai hado arpundriu pinkam berkelan susu ya kita terekam di badan dengan circle berkunjung pinak sim susu imat di jura ki bedai berkabah kami ya berkasong sungai juga rim kejadian riu akan dikatakan berkunjung berkajung bor akuan pat yang serisin paper man ha ya kata ke kapun ba yo la shalis ni nila berlong dong tokmum dinong thodi nga chakrajung nuru next ka pakatakan ja haba kani kunhun juga ki suri muliang dunia kedal ni ban ai jibsha Shwa bantur sheki pat ba bansdang ye kijing perta bajing elap election MP Lok Sabha uba Vincent H Pala President MPCC uba longru kertong kaseng Congress na Shillong Parliamentary Constituency ulai thu kinong tho khobor bakaseng kan lumlang ya baro kinong ilam jong ki district bat ki block ban ye mirjingmut ha kanu kedur bat ha kinu ki rukom kinlit shikishnong ki thau ban terwa ha ki pat ba yau kertong jong ki ha kata ka jingelang ban ye mirjingmut en kintu habaro kinong ilam bat kinong trei ka congress bakimdei ban kedokti ne kin tho yanu
Henry kinterwa shikipat ba ya kijing temu kinong rim bat ki program ba ka kongres kan ai ya kijing syakri bahok bat bamle shiliang kamat yanu ro. Uba Vincent ulay thuru ba ka kongres kala dep pen kre ya ki mat trekam jongka lani ki manifestos banterwa shikipat ba. Ulong ki kertong ke seng kongres na Shillong bat tura kin sa thep kerteng hakini ki sengi banwan. Ulay thu baka phang bat kanong rim bakong san hakini ke election Lok Sabha kinlong bante asong ya ki jat ban riu jong kari India hakaway ka jinge teli amban wanra ya ka jinge pat ya pra kumbalong ha Manipur bat kiway ki jala. Kirang ba nong yalam kongres ki bedon lang hakini ka jinge kendo bat kilat pathai kubor kilong uba RV Lingdo MLA na Melim bat u Dr. Celestine Lingdo MLA na Umsning. Ini batang ni Shillong ko. Kejing pun jungi bakat ikani ki meeting ni lah kot ya baru ki district president jungi, ni kot ya baru ki block president, hakini ki lai pun beri ki constituency. But ni kot rokat tu kan ni ki secretaries ki jong ke party. Kejing pun kalau ban pensiun tu ya ki nong keren jungi ki pandai keren haman lagi kendong konsort jong ke konsensi ban batai ro iki kumno ban keren ande ban keren kulma ting ki biru ki la ban mon ni ande da keren kulma ki biru ki kentai ting request ki ba ande ban keren kulma ande ban bain nan kho nama ni ko congress ni per bat ki regional party kiwei ki party ki la ban keren kat ba ki mon ni pat apo national party nya perkat ye government perkat kepala syai ro tingi baru ni ai ke training hakini ki por belada cipnai mencuang ai training ye ki district president jengi ai training ki block president ni inde bangkan kumar tementaro ke state level kamtam gani ke konsensi nila on iki badai ban keren da kor ke borong dai ban tipru ke bang keren namal ke dai ka national election ki dai ban tipru ke jing kwa jing angnot jong ka party congress la dingi poe ka bos banirap ye kinorep banirap ki betre sarkar banirap ki samla banirap ki longkmi banirap ki kena pule bat kumta tet ila batai ki benne nag menta ka jing tip ka jong ki babon nin sa airo ki kot kisla ka manifesto jong ka congress nin pat lunch hande ki jing don kam badai ban include ka manifesto nama ka first one kali hang me kala ingin sa ai kitaro idang yo menin namar hadin bala declare election ngadang ban Delhi menin ngidang yo menin tengah ingin su translate nak pareng sa kakasi ingin sa sam ki appeal ki ba le na benta jong personal appeal ro ila de black in aprin kermen hapo citeyo ingin sa sam saki nong tre jongi kata ke jing pu jong meeting bani perkat ki plan ki policies bang keren bat ka jo ke for bat bani tristom ya election ni ngai barbar kamjuton ni kaba tikna ban job dan ni tikna ban rem kandun be gajing yakun tega jengmi jong ka VPP keyboard jong no kan sim na try kan nin patla ban ong menta ndang layat ha ground ndang layat sekisnong ki baper kandong le hasor anong kandong le hasor ni layat keleng ni sosotho ni yo jiken kumbalong menta kidang su announce election but issue baga sim ka NPP ka sim ka UDP lani ka BPP kalong ki issue ki bakumno ki paiba ki sio kumno ngin sa position yelade na kermen ba ki paiba ki kin sa sio tho manakene meeting la ong babon pengilek keleng ki paiba ki ong bande ka election NDC ka election MLA bat ka election MP ka yeter paiba ki sio tho ki nong tabot jong Meghalaya ki sio tho tigi don ro ki ba mkwa ban sio tho ki don hi ki don ki sio tho ki don hi de babon hi issues bagi paiba abang ilek keleng ki ong ba ki issues ba ka BPP ka sim kan manra ya ka song sngai ha ka Meghalaya lada ngin perkat ba ngila ban hap ka jo ka apot jong ka Manipur ngila ban hap ka jo ka apot ba kiwei state ban don ka communal differences mot ka jinge par ki jai pendriu na kawai ka jai pendriu bat kawai ka jai pendriu te babon hi pendriu ba lai kendo ki ong ban dei ha ka national te ka bah ban jit hi congress Andre ka demokrasi pimla ban ong tang ke jong jong wei le ni ar ke jing rai jong ki paiba ka hok jang ki paiba ban jit kat ko mu jingle jingi karmen ba baro ki candidate
Nakabenta banya perkat halor ke election MP kaban salong ha ka khat khandai trik uyayong. Ka parti NPP Nongston Block hapok ke jingelam jongba Macmillan Bersat MLA berim ke Nongston bat u block president ke NPP ha ka arpui trik uleber la pelong ya ke jingelang haying sa jong u ha Nongston. Lawan ban shiminta de kispa angut ki khot bat nongkit kam ke NPP Nongston banya peliu jingmut nakabenta ban penklan ya ka parti Khnang ba ke kertong MP ke kong Amprin Lingdo kan poi syaka thong jong ka jingjok. Uba Macmillan Bersat habaya krench kilak pathai kubor hadin ke jingelang. Ulaong ke kertong MP jong ke NPP kalong ke briu ke bastat bat basyempang. Ketebit bahaban kren bat kalong ke bebit bebiang ban long kum ke MP Delhi. Na kebenta ban kren yi ke jing bat jingdon kam jong ka jat benriu. Kepat ia kibat jom Nongston konsorsi bahakan ikenti dua mata ini ai yang katakan jingkasan kopera yang seperti NPP kejinong kotong jong di madam amparit lendo tiga jingalang kejuni nasim dapat resur bangine trisitom banten job ia akan ke kotong namal bangina ide ia akan ke kotong kejuni ke balang pemirsa kita makan long kata ke MP jong kali dari hasil cetia kejuni kai ke bagi kuat ia akan kalau kami makan long kumka MP kejuni namal ini tidak sepun bah isu jong kacak beri kejuni tiba hadu mata kira sakut kalau nak kalian jong ke state government di apas ya di official resolution di hadu mata ampala bagi kami kita namal omdon bamuk omdon batisnyo kita kisu apa jangka parlimen kejuni. Di halo katakan nurim, negara yang tuni ngikerpat kita iba, lalu kuat ya kacing kelah, dari ban, ai ya kacing besan, ya kan ikut kertong jangka parti yang tuni kejuni. Malah ni ke kertong tuni kejob, midon ya kata kacing skills camp, maka ni ke kertong kejuni, kasalah batu ulong, jadi pun bak kejing doa, di bakum kejat berdiri doa, batu nak minta kacing bit jembiang kacing bahar jong kani dari nasi dan jantia kacing di nagalian tunga ngakapat yang baru kinong kesan kejungi lah kalong hakini kita kasol le lah kalong kita kanong gendong bangin ya ai ya kabut kejungi mantap ha kapati MPP keba sembol juga kalong kekot nama lula kacing job jong kapati MPP kan long kacing job kejungi baik kata apil nagalian tunga ya kita iba jong kono son kotosi bakum juru jong kari kasih barak wai masko ban ai khudai yiki nokit kam jong ka parti NPP po kana ban si jini kana sen blok ka badang menta dang sipang dang det ya ka executive committee jong ka parti ka bang isko tenat baro khati nong yalam ki nokit kam na man ki unit apo kana sen blok ke jini dia poi mentak si palat lai spangut ki nokit kam ki nokisan ka parti ki poi tegani gede ka kini kendu kabadon kam du kata nak taban perkhat je kalau wei tu kathan kadong baju ke jela ke jung tena kalian ke jonga ngakwa pan persai hang ni bagai jing thu jung ke jing lang tak long bani kren baik hak bai dei bat election MP ka ban long hak khat khandai trik jo bana April mentau snap aja apusau kabana kalian jung ka parti NPP hadin bengia pakhat apa state executive committee jung ka parti yano an penlong kumi candidate nak tak election pat ka wei ke sur ka wei ke jingmot ka parti ka larai ba de tang ikong amprin dong do be de MLA minister mata iba bid panong kumi candidate nak tak election MP ka banwan nama la ringi pei habarok kiliang lar pi pei ya ka jingpule ka kedan lar pi pei ya ka experience ya ka jing tip ya jing trekam ila job election asan sin kom MLA napo ka Shillong East ni ka laim kha ka bagi ong menswa but ide ru I no hikai menswa ide ru doctorate kamu dah kapule ke berti kamu dia don gajing sempang gajing start parni kami nanti balang ba ikong amperin in long MLA yo in long MP yo ngi iban lai sedali ba in persnau ya kijing ya kijing don kam ka baga jaj benri ujung ka don kam nama ngam tharai bagi we gila ban kren ana ikong amperin im salia shu ban kren pan persnau kemat ka soka India ban ban ka ka buram ka jaj benri ujung ya ka identity ya ka nongrim juga jat peneri ujung ini maba ide ibri start by simpang badi balak ban keren tengah sengo ban kapa di pajba juga nok konstitusi di pajba juga district west castle ke jungi ba hagenik election
tos sis ngobhab ngi pen I ya kata ka jinglong shiteli ke jongi ban penjob don buram naga distrik ke jongi ya ikatong juga pipi bat ngak kentur ya kesoka ke jongi ba ngin penjob bat kan pai khmat kham ke pang ya ke distrik ke jongi ha ka badai ki ka roi ka pa lar pi ong kelenti ki singking ki umbam ke umdi ka koj ka khia ka mamot ba i khmilenti baleng ba kani ka soka ke badon ka jela ke jongi apo ke jingyalam jong presiden barang ba jongi ba pustun ten song ide inong ilam bar sempang ba badi bestat ka penlong yang iu bang inong ba kani ke jingyal election ta kam dei tang jongi kong amperin kani ke jingyal election juga parti MPP bar ke jingyal election nampa ka jing bah jongi ka thayu ka dong ka jingi tengah sengau ba ban panma bu lagi pai ba juga nong sukan sisi ngapain ba bu ni ka pai ba juga distrik ba haga jinglong nong yalam jongi la bandon ki jing dunah hang tai nei ngin nam ya thawi ka bukuita ya ngi yalong bai tang ka wei ka so ka wei ka jing mot ban penjob dan buram naga distrik ka jingi nong stoin Rambrai pat kamau sulut konstruksi ke jingi bangin penjob pat kalong kam kaduk sai di wei pat pa pau sikata ngi penjob pe jing pa Vincent Pala ko tong jong ka parti kongres tadi dia di parti kongres tang bagai ka kam boleh nam ta ka thaim ka dong jingi sim lek no ka kam pat simpel sngau ya ki jing e pa ka jaj boi kendo ha parliament tengi ngai chkem ba kan long ka sin ka banungkong kan long ka history hagari ka jaj beneri ko jongi pagadai ka MP kentai ka banungkong ka bandai parliament hagari ka tem ka pamenta bat kan long ka buram nak ta ka thain ka dong jongi te tang tang tin ngai kublai ka pang sai season pat ya ki pajba juga nong konstitusi ki pajba jong ki di lightly konstitusi pa apa ko westa sesti ka jongi kublai sibun ni skodon bok ba LG nong si Bat dah kita ki khobor ngila poi syaka pekut tar hadu pengde syambiang kublai shibot.